आवाज करतो دلته به چپاته ولاړ شو راسه بي به دلته د مخ ته لرې شو چې کار دوی غواړي دغه به د بلې تراشۍ څه شان درته راوړي دی ګوره دا شان خلکو ته وروړي وینې هغه ماشین دی ځي و د اشپزخانې ته شان رااخلي خلکو ته یې ورکوي او راټولوي قیمت ته دلې ودرېږه زه یې وارې چک کړم دلې ودرېږه راځم Toda rosto. It's not straight, you know.
ليه بقى الواد وكده؟ بص لسه في حته هي واحده شكلها ولا مش شكلها؟ انا مش عاوز اشوف. هي هعزل So the elevator is not going straight up. We are moving upstairs to have the view over بس هو بيحاول زي دول Hannover. انت عايز يطلع بسرعه عشان يتكسر يعني؟ طب بص الحته جنبك قد ايه اصلا؟ مش هيعمل اي هبده كده. سسبنس. الباب اللي جنبك ده اللي هيفتح هو اللي هيفتح اه حته توقع. شيل. And the view of Hannover. Absolutely recommendable this place. If you come to Hanover, you should come to this area. Hannover Rathaus is the place called. You can buy the tickets from €4. Berbanding dengan Quadre. Habiba. Quadre. Mana tim Korea? Then I go. Then I go. Ja, nee, wieder. Maybe. Cheers, eh? Felle nog zetten. Oh, she got scared. ما فعلك يا دا نو شکار نه دی چې دلته لاندې د کوچنیانو لپاره امپاسیبل دی چې وګورو جوړولی شي راخلاص راخلاص دلته راپورت دی Kenako? Huh? Kan heel dalen. Ja, dat is heel goed. Persie wacht. شه داغ دی ششتر من فکر نکنم هغه په بل ځای کې ستا معلومه نه ده ځای څه
Oh. Fish water. Daar kan je maken. Ja, ja, ja. Oh, doe niet goed. Nee. Kijk hem aan. Ja, ja, eu vou voltar a Fogos tu kruger sana. Da deixa os papéis ya alta nu tu tamam kızım. Let's move on to the highest place of Hanover. Here we see all the city of Hanover. Here you have different places. If you look that way, The Halit. The Mal Halit. there for the first time I see some mountains. مزه دی خو ته دا نیسه زه باخو تقریبا د یوازې مزغلو شو دا سل ته ماوته نور لوړ لاړ شو Nou ja, حلقة صغيرة رهيبة. هلته چې ستا Die lieten hier, die Kinder von hier. Niks. نور لوړ ځو Kalaas waar nodig. Ja, kalaas. وګوره چې څه نشته کړی. بابا. Guardare alta una parte. Guardare. Guarda che